Duduk ni step boh, mi di yung sem yang iam yo percaya te Sri Limited Cement. Anias ngi wada penmani ya te public hearing te I percaya kuai upoi heni tho aram poi kuai ya te jing huri hura jing kerum kendram hinri ngi wani da ka musim bangi kuai ka jing suk ya ka jing kendrum kendram ya ka jing yamai ka jing nya hapding ki kun jong ka ilaka nong kli hindi da ka jing bom yes ngutu jing mut kepelong ngi kumni kawan kajing ya kendrum kendram kajing ya shoy dat hapding ki kun jong ke ilaka kli kini barok kilong de namar bang ngim snyo thu ke ke ba kiki nong ilam jong ka snong ki dong ilam jong ke ilaka khamtam hakni ko por ngakren mar jong na ka benta jong I doloi badan buram jongi kini barok di namar kajing rahaspa ikloi ban lebe nyingi ki kun jong ke ilaka hi baro hi ke ilaka nong klingi don hang ni daki pra kandai snong hindai belai ki lebe nyingi tam ka snong dai stong kini ko winga kwa bandong ipi lada pipi le yak e ko babahangi ngim persya hindai pipi le ben si sayang ikum kun ki kun jong ke ilaka nong kli pir ki ben nyingi pi liben nyingi pi le ben nyingi pi ikon swet nyingi tang ka balak tang ka snong dai stong hindai kan mau ba kini menta ka sngi iya ka jingar ki ben jong pi ka jing ki ko khai ka jong pi yangi ki kun jong ka dai stong hindai kan mau ba kini baro kata ka spa ka jong pi ka spa ka ba pi la yo ka ba la pi la long kum kita ki lang knya ki ba la sapen bam tengka namar ka spa pi pim pi kroi te bang nya mai ban nya baro ngi long sipara hindai tang na ka benta jong ubar jela ngi long kum ngi surut ngi ya mai hindai perkhat bhai ya kala sai kala sisngi go jong upoi e uwan hang ni uwan tu lut ya share ko rupa ka ngap ka dut hang ni ha ka snong ha ka ilaka hi jong ni baro ko wei amdei tang ni ka snong dai song ni ba ka lut ya baro kam ta ko besbon I am snong de stong wa persa yo te Sri Cement Limited I de poi dang san ma je poi ne step ani da mon de poi te hi por wa ong yo ipsia so te atau wadai kelam sirup ite bapoi na tai na ning nariat sirup UDC di arca ipsiai ini wapdiang yo ne Cement Limited ki de saluti I sudang aryo ipsia aryo I kelam hotel public hearing da amte isnya du jing kermeli ho jing I meyong I amit snong de stong beki kwa isna yo te Cement Limited yong ki hatai hapo snong yong I ma dipoi uteo konrat ma dipoi te he hang wa ning yo ilapai to hi moi thoi wa chna yo te Cement wa hajan snong wa hajan yo ate a sub center wa kongnos kong doktor ki chong hate di percha juri yo ne jingban yo ne Sri Limited Cement hatai ha khara siang lum perching wa em hapo snong yo I penrem jur bahai udaloi ude dia wi khani nat yong u si dakhar wa wi poi snong di dakar hani tho yong I na duk da doi unang pat yo ne ilaka yong I o de deu I porman da loyu thap buka pisau ho senduk ate wan hi kwau thap ka ha sentek da loi ilaka nong kli chidam di arje mera man de khlat min ni perthe na du rang ba snong yong ilaka le ki kwa ide yo ne snong yong I di we sanyi yo te Sri Limited Cement I am snong de stong I percha jori kham tam yu he snong yong I wa santu yo ne an usi klem de ti snong klem de ti be elaka klem de ti ba snong de stong klem de ti ba darbar wat I de khot yong isi yong snong ki artip I wa santu kani tad am te I percha jori I karpari I bor bahlor
nadu sarkar jela hadu district council to ibicar hok oni bentai yang ichnong ibadang manong kendong ichnong ibadang im hirap iki ichnong ibadang psaya ledi di wakit sutami tat amte ikarpat ipi ibicar hok pi wa to ikhang pikana Sri Limited ipoy hani hapo ichnong yang ini ten amasi khat bi beje daduk da por khande beje da poi hani ha aluti village te public hearing hakara siang lum percin I aminong song snong yang adestong ini woro I village te amba nio 4% de yemi pat bai inte serang mudile setai sakara siang lum percin di bentawi pensnio yite inong rim yang inong song snong yang adestong ya pensnio hate ha public hearing wa peman ni di bentawi cina ya te Sri Cement Limited mandapoi hani aluki wile setai sa cite tho peman public hearing ni ini ibor yang sarkar rangkat wite I volunteer yang ane Sri Cement Limited ar ilat I psia support sete wile pensnio ya te hok ya te nongrim yang di benta te public hearing tengah hanepor snios dap da jing snios si awokro jing snios si awokro hodo atete wa aminong song snong yang destong dani amjo le I wakerchani yang ilaka woro ar ilat I wi psia setai sapo ye pensnio ya te nongrim wa I kami pensnio hakmat yang ite I hek sarkar yang ne sarkar Meghalaya yang jadi te dau terpada amibor yang an wicimkia yane ahok yane rti yang lene ya te freedom of speech wa angi hok wa hok yang at ameriti sensar yang ri India hok iklam lait lot hane ri India yang amo wato ipat ya te hok man berulang bru yang hapo yang ne ri yang ne jela yang to icimkia ini ijing pensnya yang sibor yang an jadi ni kiten wakjak kublai sibon